Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko mumerewe neza, reka kandi nizere ko muryohewe nibihe aho muherereye hose. Nimyemere rero mu byukuri twinjirane n'aya makuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye kuri koroza ikomoza ku mutwe wa FDLR, n'umutwe ugizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho Patrick Muyaya ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, ibyaje atangaza ndaje mbabwira gatanu ku kandi, ariko tunakora analize turebe ku mubano wa Kongo n'u Rwanda aka kanya abyifashe bite, n'iki kijyambere n'iki kigarukwaho magingaya, ibyo Kongo ivuga, ibyo u Rwanda ruvuga, n'uruhe ruhande ruri mu kuri ahangaha ugiye kubusobanukirwa. Buri ruhande rufite impungenge z'umutekano warwo, ariko Kongo kandi kagaruka ivuga ko atari n'umutekano gusa, ahubwo ko iri no kugundira umutungo kamere wayo ngo u Rwanda rushaka kwigarurira. Ndaje mbabwireho hanyuma, ariko ndakomoza ku makuru y'imirwano ndetse na resultats z'imirwano yakomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, muri axe za Katana werekeza ikavumu, ni hafi ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Turabikomozaho gatanu kuri gatanu. U Rwanda, Amerika, Israeli, ibihugu byose rero byahuriye mu nama y'umutekano hanze w'iki, ndabibabwiraho gatanu kuri gatanu, babwire aho iyi nama yaje kubera. Hanyuma nimyemerere mbere yuko natangiye nahoze mbibabwira amakuru yacu yatambutse, ndashaka mujyamo abo tubana, ndashaka tuba umuryango. Niba ufunguye mu by'ukuri video ugakanda subscribe cyangwa sabone ugakanda like, ibyo bitwereka ko ubikunda, ubugomba no gutanga igitekerezo. Kanda muri cyangwa se tanga comment, shyiramo agatima, uvuga izina ryawe naho uherereye, ubu ninjye nzambasome mu makuru aza kuba akurikiyeho. Ubwo rero mboneyeho guhita ntangira nsuhuza abakunzi bacu bari hirya no hino mu bice bitandukanye. Haruri Kwase Ndagara wanze gutangaza, watubwiye ati nyaboneka ntutangaza amazina yanjye, ndamusuhuje cyane ubwo hari hose yiyumve. Ndasuhuza Mugunga uri ahitwa Dallas, Muteyambu kabisa, ndasuhuza Rubayiza Isidore uri Nyagatare, ndasuhuza Mutabazi Rafael, ndasuhuza Karenzi Clever Jackson Mungusha, ni Mugisha aze kutubwira ibyo ari byo. Hanyuma ndasuhuza François Kabare, Sekamana Gracier, Monica Mbabazi, udutima twinshi kabisa, ati mbate yambo. Yes, ndabasuhuje cyane. Hanyuma abandi nabo bagende batera comment, bandika amazina yabo muri comment, ubundi tuze tubatera yambo makuru aza kuba agarukwaho mu masaha ari imbere. Ariko kandi nzajya mu by'ukuri ikindi nabasaba nuyumva bikubiye muri inkuru unasharing, ni by'agaciro cyane. Hanyuma nimero 0784483217 nimero yacu ya WhatsApp watwandikira, cyangwa se ukaduhamagara wifuza kuvugana natwe, gutanga igitekerezo, inyunganizi ndetse n'ubufasha. FDLR uyu ni umutwe ugizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntagiye u Rwanda rutahwema kugaragaza ko ruhangayikishijwe n'uyu mutwe uhabwa uburyamo bushyushye na guverinoma Kinshasa. Ibyatumye u Rwanda rukaza ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka, ndetse n'ingamba rusabwa gukuraho n'imyanzuro ya Washington, ariko habanje gusenya uyu mutwe wa FDLR. Patrick Muyaya rero ndetse n'abandi bayobozi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko badafite ubushake bwo kwitandukanya ni FDLR ndetse no kureka gukorana nayo, mu gihe ari kimwe mu bintu bisabwa mu masezerano ya Washington bigomba kubanza gushyirwa ku ruhande ngo u Rwanda rukoreho ingamba z'ubwirinzi rwafashe. Minisitiri w'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya kuwa gatandatu yongeye kujya kuri X yahoze ari Twitter ararikoroza. Uyu Muyaya ni minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Niwe mu minsi yashize wagiye agaragaza ko FDLR ngari abasaza ndetse ngo bashaje cyane, agaragaza ko ngari nabake, ngari mbarwa rwose, ngo badafite n'ubushobozi ngo kuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Agaragaza ko u Rwanda ngo rufata FDLR nk'urwitwazo kugira ngo rutere Kongo. Yemeza ko FDLR ngari urwitwazo ruganisha ku mutungo kamere wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka wenda ndeke kubivuga mu bundi buryo, ahubwo mbabwire ibyo yavuze muri ubu buryo. Muyaya yagize ati FDLR ni urwitwazo rwiteka. Ese aba FDLR bahunze u Rwanda mu mwaka w'1994 bashobora guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 32? Ati oya. Uyu muvugizi wa leta ya Kongo
yakomeje agira ati iyo turebye uruziga rwo kwigarurira uburasirazuba bw'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, u Rwanda ndetse ubwo rwise papa ngo n'abahungu barwo cyane cyane RCD Goma, uyu mutwe murawuzi, ngo bigaruriye intara Kivu y'Amajyaruguru imyaka myinshi. Ati kuki batigeze bahagarika ikibazo cya FDLR hagati y'umwaka 2009 ndetse na 2020? FARDC yakoze ibikorwa byinshi bya gisirikare yonyine cyangwa hamwe na RDF byo kurwanya FDLR, harimo no kwica umuyobozi wabo ndetse no gucyura ibihumbi by'abarwanyi babo mu gihugu cyabo u Rwanda. Uyu ni Patrick Muyaya avuga ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda, asa nk'ugaragaza ko nyuma y'imyaka 32 yaba itakiriho. Niwe wavuguruje cyangwa se wivuguruje ashyira hagaragara ukuntu hakozwe ibikorwa byo kurwanya umutwe kuva muri za 2009 kugeza ejo bundi 2022, ukaba wakwibaza niba bararwanyaga Baringa. Aha ngaha ndagira ngo mubyibaze, niba avuga ko uyu mutwe utakiriho, akagaragaza ko FARDC yarwanyije uyu mutwe kuva mu mwaka 2009 kugeza ejo bundi muri 2022, ntago wumva ko yiteze umutego cyangwa se ntiwakwibaza utese barwanyaga uwuhe mutwe niba utakiriho? Patrick Muyaya yagiye kure avuga ko ndetse muri iki gihe u Rwanda rugenzura ibice byinshi FDLR iherereyemo, ariko inzira y'amahoro nirangira ngo ruzavuga ko ikibazo cya FDLR gikomeje. Ati ukuri nuko FDLR ni zahabu, koruta ndetse n'umutungo kamere wose ugwiriye muri kariya gace k'igihugu cyacu, impamvu nyazo z'intambara. Uyu ni Patrick Muyaya. Iyo mwumvise ibitangazwa n'abayobozi ba Kongo, wibaza impamvu cyangwa se bo ubwabo bemeye kurwanya FDLR mu biganiro bitandukanye bagiranye n'u Rwanda, haba Doha na Washington muri Amerika, kandi bazi ko uyu mutwe utakiriho. Uribaza utese bemera kurandura FDLR mu buhe buryo? Murabiza amasezerano yasinyiwe hari Washington DC. Ushobora no kwibaza utese ubundi FARDC yabasha FDLR yayirwanya, kuko bakubwira ko ubundi FDLR niyo shyiga rya mwamba ku mirongo y'urugamba ya muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Cyangwa se ukashaba nyuma yo kuba kwibaza utese FARDC yabasha FDLR, wanibaza utese yaba iyirwanyiriza iki? Kandi bahuje igengabitekerezo, bigaragara ko no mu ngabo nkuru n'ibukuru FDLR yateye agatebe rwose kicara igatekana. Noneho iki kibazo cyaragiye kirakomera ndetse kiratumbagira, bigeraho Patrick Muyaya avuga ati niba tudakemuye iki kibazo mu rwego rwa diplomasi, tuzagikemura mu buryo bwa gisirikare. Avuga ko ibi byose bituma intambara ikomera ari uko u Rwanda ngo rutera Kongo rwitwaje FDLR ngo ruje gusahura, hanyuma ngo Kongo ikirwanaho mu buryo bwayo nayo. Ikavuga iti rero twirirwa tubiganiraho, niba u Rwanda rutemeye ko tubikemura mu buryo bwa diplomasi, tuzabikemura mu buryo bwa gisirikare. Kongo yagiye ikora ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Murabizi indege za Sukhoi 25 zagiye zivogera ikirere cy'u Rwanda. Murabizi abasirikare bagiye bambuka hasi ku butaka barasa, bakaza kurasirwa hariya ku mipaka. Twagiye tubigarukaho 5 kuri 5. Reka rero noneho turebe mu buryo buri analyzed ku mubano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bijyanye n'ibyo buri ruhande rushinja urundi. Nuko ngo uyu munsi ikibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda gikomeje guteza impaka nyinshi ku rwego mpuzamahanga. Tubyumvikane ko buri ruhande rufite ibyo ruvuga ndetse n'ibyo rushinja urundi. Ku ruhande rwa Kongo reka hariho duhera. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda ruyitera rukinjira ku butaka bwayo mu buryo butaziguye cyangwa binyuze mu mitwe yitwaje intwaro nka M23. Kongo ivuga ko impamvu nyamukuru ari umutungo kamere, cyane cyane amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwayo, arimo koruta, zahabu, amakobalt ndetse n'amalithium n'ibindi bitandukanye, ndetse n'andi mabuye akenewe cyane ku isi mu ikoranabuhanga. Ku ruhande rundi u Rwanda narwo rushinja Kongo. Leta y'u Rwanda ivuga ko nta nyungu ifite yo gutera Kongo, ahubwo ko ikibazo nyamukuru ari umutekano warwo ubangamiwe n'umutwe wa FDLR ukorera ku butaka bwa Kongo. Uyu mutwe ugizwe hanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, kandi u Rwanda ruvuga ko ukomeje kurutera cyangwa se kugirira nabi abaturage barwo. Ibyo Kongo ivuga rero, Kongo igaragaza ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ngo nuko u Rwanda rufasha umutwe wa M23 rukawuha ibikoresho n'ingabo ndetse n'ibindi nkenerwa. Icya kabiri nuko u Rwanda ngo rwinjira ku butaka bwa Kongo mu buryo butaziguye.
icya gatatu ngo ni inyungu z'amabuye y'agaciro u Rwanda rugamije hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ku birebana n'umutungo kamere, Kongo ifite imwe mu mitungo itandukanye ku isi cyangwa se ikungahaye ku isi. Mu burasirazuba bwayo hari koruta ikoreshwa cyane mu gukora telefone, mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Ibi bituma habaho inyungu zikomeye ku bayigenzura. Niyo mpamvu rero Kongo ivuga ko ngo u Rwanda rushaka kugenzura ako gace kugira ngo rubone ayo mabuye arirwo ruyacuruza, rwunguke, hanyuma rutere imbere, cyangwa se ngo rubashe kuyanyuza mu buryo butemewe. Ndagira ngo mbyumve neza. Noneho icya kabiri, ibyo u Rwanda ruvuga ku ruhande rw'u Rwanda rwo rugaragaza ikibazo cy'umutekano nk'ingenzi cyane, kuko u Rwanda rwo ruvuga ko umutwe wa FDLR ukorera muri Kongo ufatanya n'ingabo za Kongo zizwi nka FARDC. Ibi u Rwanda rukabifata nk'ikibazo gikomeye, kuko uwo mutwe ufite amateka mabi cyane yo kugirira nabi abanyarwanda. U Rwanda ruvuga ko iyo igihugu gifite umutwe ugamije kukugirira nabi, uri hafi y'umupaka wawe, ufite uburenganzira bwo gufata ingamba zo kwirinda. Izi ngamba noneho zishobora kuba zirimo kongera abasirikare ku mupaka, gukaza umutekano ndetse no gukumira ibitero bishobora kugabwaho mu buryo butunguranye. Ku Rwanda rero ikibazo si umutungo kamere mu byo rwiregura ruvuga, ahubwo mu by'ukuri ni uguhagarika ibikorwa by'imitwe ishobora kurutera. Ukuri gushobora kuba hagati iyo usesenguye neza. Ubwo reka turebe uko ariko, kuko nk'ubwo ngubwo turebye neza mu nguni zose, nk'uko bigaragara, usesenguye neza uko ikibazo kimeze, urebye neza gishobora kuba kirenze ibyo buri ruhande ruvuga, kuko hari ibintu bitatu bikomeye by'ingenzi. Umutekano ni ikintu cy'ingenzi. Umutungo kamere uvugwa ni ikintu gishinjwa u Rwanda kuba ari icyo rugamije, na politiki n'inyungu z'ibihugu. Reka turebe ibyo ari byo. Ku kijyanye n'umutekano, nuko FDLR ibarizwa muri Kongo kandi gifite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ntibishidikanywaho rwose. Umutungo kamere ni nabyo by'ukuri ko uburasirazuba bwa Kongo bufite umutungo kamere mwinshi ufite agaciro gakomeye ku isi, kandi mu mateka uwo mutungo wagiye ukurura inyungu z'ibihugu byinshi n'imitwe yitwaje intwaro hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ku cya gatatu ni politiki n'inyungu z'ibihugu. Ibihugu byombi bifite inyungu zitandukanye. Hari abavuga ko hashobora kuba harimo no gushaka imbaraga za politiki mu karere, cyangwa se kugenzura uturere tumwe na tumwe. Nk'icya kane ni uruhare rw'amahanga, kuko ibihugu byo hanze n'imiryango mpuzamahanga nabyo bigira uruhare muri iki kibazo. Urebye hari raporo zitandukanye zagiye zishyirwa ahagaragara n'imiryango nka United Nations zivuga ku ruhande cyangwa se zivuga ku ruhare rw'impande zombi, ariko akenshi izo raporo ziba zitavugwaho rumwe, kuko hari ibihugu byinshi by'i Burayi na Amerika byagiye bishinja u Rwanda gufasha M23, ariko u Rwanda rukabyamaganira kure. Ibi rero bituma ikibazo kirushaho kuba politike, aho buri ruhande rushaka kugaragaza ko ruri mu kuri. Igigo ya gatanu ahangaha ni ikibazo gikomeye. Abaturage bagirwaho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nubwo impaka ziri hagati ya leta zombi, ababara cyane ni abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara zatumye abantu benshi bava mu byabo, abandi baricwa, ubukungu busubira inyuma mu buryo bukomeye. Iki ni cyo kibazo gikomeye kurusha ibindi byose, ngira ngo duhurize hamwe. Ese igisubizo kirihe? Igisubizo ntikiri mu ntambara, ahubwo kiri mu biganiro. Ariko buri ruhande iyo baganiriye baraza ugasanga nta cyagezweho. Ejo bundi hasinywe amasezerano y'agahenge, bemeranya ibijyanye n'ubufatanye mu curuzi bwo mu y'agaciro, ariko bagahana agahenge. Ejo bundi twumvaga ko Amerika ngo ishaka gufatira u Rwanda ibihano ngo na Perezida Kagame, kubera ko ngo yarwarenze ku masezerano rwasinye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko Kongo akenshi usanga ari nyirabayazana y'impamvu z'umutekano mu burasirazuba bwayo. Igisubizo ntikiri mu ntambara, ahubwo kiri mu biganiro. Ibyo nibyo twakumvikanaho. Hanyuma igisubizo kiri mu kurwanya no guca burundu umutwe wa FDLR. Ibi Kinshasa ntibikozwa, yabaye wet blanket cyangwa se ikiringiti gitose kitiyoroswa. Igisubizo kiri kuguhagarika ubufasha bwose buhabwa imitwe yitwaje intwaro, ubufatanye bw'ibihugu byombi mu by'umutekano, gushyiraho uburyo bunoze bwo gucunga umutungo kamere. Iyo ibi byose byubahirijwe, ndakeka ko amahoro ataba mu by'ukuri arayibura. Hanyuma iyo usesenguye neza ku rundi ruhande, tugire ko nk'umwanzuro, kuko iyo usesenguye neza nyine usanga nta ruhande na rumwe rufite ukuri 100%. Buri ruhande rufite ibyo rukinga n'ibyo ruvuga iyo rwiherereye.
kuko ngo ishobora kuba ifite impungenge zo kuvogerwa k'ubusugire bwayo. U Rwanda narwo rukaba rufite impungenge z'umutekano warwo. Ikibazo rero ni uko izi mpungenge zombi zidahuye, bigatuma habaho amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Igikenewe ni ukwicara ku meza y'ibiganiro, buri ruhande rukumva ukuri, hagashaka igisubizo kirambye, kuko amahoro mu karere ni inyungu ya bose, birumvikana. Hanyuma ngira ngo murabyumva neza, Patrick Muyaya we yatangiye avuga ko rwose ngo FDLR ngo ni urwitwazo, ngo ahubwo ngo ni zahabu na koruta u Rwanda rukeneye. Ibintu by'u Rwanda rushinjwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkeka ko tutanakomeza gutindaho, nkumva ko rwose kuri ingingo twahinira aha. Indi nkuru nababwira, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi arashaka umutekano ariko akoresheje imbaraga za gisirikare. Rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu gihe ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano bimaze igihe kinini. Hari abasesenguzi bagaragaza ko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bushobora kuba burimo gukoresha uko guhungabana nk'urubuga rwa politike mu bihe by'umwuka mubi n'impagarara zigaragara cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Ibitekerezo bya benshi byibanda ku makimbirane ashingiye ku Rwanda ndetse n'abatutsi, mu gihe ibibazo by'imbere mu gihugu bisa n'ibishyirwa ku ruhande. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo si bishya. Kuva mu myaka y'1990 iki gihugu cyinjiye mu bibazo bikomeye n'imiyoborere cyangwa se ibibazo by'imiyoborere byakurikiye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bibyara intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo. Ayo makimbirane rero yasize imitwe myinshi yitwaje intwaro ivutse muri Kivu zombi ndetse na Ituri. Muri iki gihe rero umutwe wa M23 wongeye kuvugwa cyane mu itangazamakuru no mu mvugo za politike, aho abategetsi ba Kinshasa bashinja u Rwanda gutera uyu mutwe iyi nkunga. Iki ni ikintu u Rwanda rwakomeje guhakana. Ibi byatumye umwuka mubi wiyongera hagati y'ibihugu byombi, ndetse abaturage benshi ba Kongo bagashishikarizwa kubona ikibazo cy'umutekano nk'igitero giturutse hanze y'igihugu. Hanyuma nubwo ikibazo cy'umutekano gifite uburemere, hari n'ibindi bibazo by'ingutu byugarije abaturage ba Kongo. Ubukungu mu by'ukuri bukomeje guhura n'izamuka rikabije ry'ibiciro ku masoko, ifaranga rigatakaza agaciro, mu gihe ubushomeri bukomeje kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko. Byongera kandi isuku n'imibereho myiza mu mijyi minini nka Kinshasa, ndetse biragenda birushaho kuzamba. Murambabarira. Byongeye kandi isuku n'imibereho myiza mu mujyi nka Kinshasa biragenda birushaho kuzamba. System y'uburezi n'ubuvuzi iracyari intege nke, aho amashuri n'ibitaro byinshi bidafite ibikoresho bihagije. Ibikorwa remezo bifite imihanda, amashanyarazi n'amazi meza bikomeje kuba imbogamizi ku iterambere rirambye. Abasesenguzi bamwe bavuga ko mu gihe ibibazo byose bikomeje kuba ingorabahizi, ijwi rikomeye mu ruhame ryibanda ku mwanzi w'inyuma, bigatuma ibiganiro ku miyoborere n'intege nke za politiki y'imbere mu gihugu bidahabwa umwanya uhagije. Ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa ni iki? Ese kwibanda ku makimbirane yo mu karere ni ingamba za politiki zigamije guhangana n'akaga kagaragara, cyangwa n'uburyo bwo kuyobya ibitekerezo by'abaturage mu bibazo by'imiyoborere? Ni ikibazwa. Mu mateka ya politiki mpuzamahanga, si ubwa mbere ubutegetsi bukoresha ikibazo cy'umutekano nk'igikoresho cyo guhuriza hamwe abaturage no kugabanya igitutu cy'imbere mu gihugu. Gushyira imbere umwanzi w'inyuma bishobora gutuma abaturage bibagirwa ibibazo bibareba ku rwego rwa buri munsi, by'umwihariko mu bihe by'amatora cyangwa se mu gihe hari igitutu gikomeye cy'imibereho. Ariko kandi ntibikwiye kwirengagiza ko umutekano w'igihugu ari inshingano ya mbere y'umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwo aribwo bwose. Niba koko hari ibimenyetso bifatika by'uko igihugu kiri mu kaga gaturutse hanze, ubutegetsi bushobora kubona ko gushyira imbaraga mu kubihashya ari ingenzi kuruta ibindi. Ni mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibi bibazo bibiri, umutekano muke n'imbogamizi z'iterambere, hazakomeza kugaragara impaka ku byihutirwa kurusha ibindi. Abaturage benshi bakeneye ibisubizo bifatika ku mibereho yabo ya buri munsi, akazi, ibiciro bihambaye, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'uburezi byujuje ubuziranenge, ndetse n'ibikorwa remezo byizewe. Nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gukomeza kugirirwa icyizere, bizasaba ko ingamba z'umutekano zijyana n'impinduka zigaragara mu miyoborere ndetse no mu iterambere n'imibereho by'imbere mu gihugu. Bitabaye ibyo rero, impaka kwiyobya bitekerezo rya politike zizakomeza gufata intera, maze icyizere cy'abaturage kigende kigabanuka uko bwije n'uko bukeye.
mu gusoza ikibazo si ukumenya gusa niba hari ukwirengagiza, ahubwo ni ukureba niba politike ziri gushyirwa mu bikorwa cyangwa se politike ziri gushyirwa mu bikorwa zishobora kuzana amahoro arambye n'iterambere rifatika ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ku kibuga cy'imirwano haravuga imirwano karahabutaka muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Ikavumu ndetse na Katana. Urugamba rwari imberenge ku munsi w'ejo, imirwano yazindutse ica ibintu. Abatuye mu gace ka Kavumu n'ibice byegeranye nayo ni muri teritwari ya Kabare iherereye muri Kivu y'Amajyepfo kuva ku munsi w'ejo kwa gatandatu mu masaha y'igitondo kugera mu masaha nimugoroba. Imirwano yaciye ibintu hagati ya Coalition ndetse na AFC 23. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu mbere yo gucogora, nyuma ikomeza mu masaha y'umugoroba. Umuturage muri ako gace yagize ati imirwano yatangiye nyuma y'uko umurwanyi wa Wazalendo ajyanywe mu kigo nderabuzima. Nyuma y'amasaha make imirwano yatangiye kuwa gatandatu Ikatana kugera Ikavumu, twumvaga urusaku rw'amasasu. Ikavumu abaturage batangaje ko imirwano yongeye kubura amasaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba wo ku munsi w'ejo. Undi muturage waho ati kurasa byasubukuwe ahagana amasaha 12 n'igice z'umugoroba Ikavumu. Twabonye kandi Wazalendo ziri ku isoko zongererwa ingufu ahagana saa 12 z'umugoroba n'iminota 40. Bikavugwa ko iyi mirwano yahungabanyije urujya n'uruza ku muhanda uhuza Bukavu na Kavumu ndetse no mu turere tuhakikije. Ahangaha n'ubu umutekano uracyari muke, ituze n'irike mu baturage. Nkomeje gukurikirana uko ibintu byarangiye, sinamenye ngo hapfuye bangahe, hakomeretse bangahe, byarangiye bite. Nicyo tugihanganye nacyo kandi turaza kumenya uko byifashe mu masaha ari imbere, turaza kubibagezaho 5 kuri 5. Hanyuma rero u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika muri iki cyumweru, kuri iki cyumweru byahuriye mu nama y'umutekano yabereye i Kigali. Ni inama yabaye kuva ku wa gatatu tariki 18, yari ifite insanganyamatsiko yiswe iyo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Afurika y'Uburasirazuba bwo hagati bushya. Hanyuma abayiteguye babwiye the Times of Israel ko ibiganiro byibanze ku gushaka uburyo Afurika yagirwa ahantu hashya hagamije kwagurirwamo ubufatanye bwimbitse mu bya politike n'umutekano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, aho u Rwanda rufatwa nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi ufungura amarembo. Hanyuma senateri mu ishyaka ry'aba Republican Ted Cruz, Jack Rosen wo mu ishyaka ry'aba Democrat ndetse na Robert O'Brien wahoze ari umujyanama mu bijyanye n'umutekano w'igihugu wa Donald Trump, perezida wa Amerika, bari mu bitabiriye iriya nama bifashije ikoranabuhanga ry'amashusho. Mu myaka yashize Israel yakunze kwagura umubano wayo n'ibihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, by'umwihariko u Rwanda. Icyerekezo cy'ingamba cyatangiye mu nama y'i Kigali cyagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanga ubushobozi bwagutse mu rwego rw'ingamba z'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Israel kandi yo ngo igatanga ubunararibonye mu by'umutekano n'ubushobozi bwo guhashya mu guhanga udushya, mu gihe u Rwanda rwagaragajwe nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi muri Afurika ndetse n'ikiraro gihuza n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Ngaye nguko rero muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko hari ibyabaye ku wa gatanu, ubwo umutwe wa M23 wesuraga bikomeye igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC, hakicwa Captain Ndayishemeze wo mu ngabo z'u Burundi wiciwe hariya mu nkengero za Poezero muri teritwari ya Fizi, ndetse n'ingabo z'u Burundi zigera kuri 42 zikaza gusiga ubuzima muri uru rugamba. Turacyakomeje gukurikirana byinshi ku makuru ari kuvugwa mu nkengero za Poezero nyuma y'urupfu rw'uyu musirikare wishwe na M23, harashwe na drone nyinshi mbere yo koherezwa muri uyu musirikare. Amakuru avuga ko yarashwe na drone mbere yo koherezwa muri Kongo. Yarasanzwe ari umwarimu wa gisirikare mu kigo cy'ingabo z'u Burundi zo mu mutwe w'abakomando hariya Igitega. Uyu musirikare bivuga ko kandi yese gisirikare mu bihugu bya Gabon n'Ubushinwa, yari naribonye cyane, yari umwe mu b'ingenzi ku mirongo y'urugamba.
turaha rero ngo dukomeze gukurikirana uko situation imeze muri Kivu y'Amajyepfo, tumenye uko situation uko ihagaze, buri ruhande ruryamiye amajanja .0 coalition irayishaka, M23 iri kwigenzura Minembwe naho nuko muri Uvira umutekano ni wakomeje kuzamba mu bice bigiye bitandukanye nko muri axe za Remera na Mulongwe. Dukomeje kugenda dutambagiza drone hejuru mu kirere cyo muri ziriya axe ngo tumenye uko situation imeze, ubwo turaza kubigaruka mu makuru yacu ari imbere. Imana y'amahoro.